Dulu eta harapan eta. Luhur. Tembak. Eta. Kok pengangguran kok. Sikat, ayo beri. Kayak heula, udah langsung sampeurkeun. Terus urang lewat teh heula. Sok, nanya teh ka urang. Bebet. Song, udah tuh, tok aing jajal kitu. Punten acan. Urang lewat. Ampun. Si ada ruangan, aing lewat, tepunten acan sih. Ya, dewek nu lewat. Jadi kudu punten. Gara-gara nu kieu yo, generasi rusak, otak miring. Yo, kudu namanya teh, mun ulah lewat teh, nanya. Mun kudu tarungkul bae, punten ke, naha ke. Cedok bae. Di, ek nanya nih. Enggeus bae dilawang. Wah. Oh, siapa tanya aing duaan saha? Hampura bang, hampura. Yo, Fadli, ieu teh preman bro. Bro mana? Bukan bro. Aing duaan nyekel. Juga ada kolecer, aja bro. Yo, eta nyaho. Ieu teh naon? Tetenon eta. Bulet gitu. Wah, kita kagak. Ngandong dah keneh. Eta tetenon beureum. Hai lope. Nyata ya teh gara-gara naon? Aing ditinggalkan kawin. Mas Bang, Bang Joli, ngomong mending ngopi. Tapi ngerti. Teman. Saya nu kurang asam-asam kumaha teh. Asam kecut teh. Heeh. Nanti mulai. Patan. Nah, sapona Demen kayaknya. Asik. sambung Gus Bang. Bang, urang balik heula. Balik. Oh iya. Apa saya tadi? Urang. Oh iya. Anak muda ini baik ini generasi. Ya Bang, Teman lah, teman. kopi aya, rokok aya, kurang rek balik bae. Oh, nyatu, siap. Oke. Thank you. Kopena bawa deh. Oke. Hati-hati. Awas, tanggul di tengah. Temen aing deh. Kopi. Pesta orang. Oke, ada kopi. Udah bungkus. Buka kok, buka. Budak tadi diberi sambatan. Iya, asli bisa bungkus nama. Yang ngopi di mah. Aneh kalau wora. Terus ini kabur yuk. Ya. Sabatang, Bet. Sabatang. Kampret. Wah, Yang aing, Bet. Leungit kok. Bet. Yuk ngap. Asem. Wanianan tuh. Wah, Nongkrong di wilayah orang. jangan dibiarkan, Bet. Sapur. Alhamdulillah, apa darta. Asik. Kena adem, Bos. Apa darta. Hah? Apa yang darta? Sampai darta. Aran rabik-rabik ujur. Kayaknya apa? Darta. Sembarangan. Yo, aing nu wilayah Brung. Makan kok arangnya nih. Yo, aing kok. Aing Robert. Atuh kok Robert. Apa darta. Sakali deui sia ngomong apa darta. Pinggeskeun nyaneh ku aing huntuna. Hampura
Pe Darta. Koko Robert. Atulah dihijikeun. Peda artina. Seorang di. Siapa orang di? Ibu budak gua nah. Kalau bengong. Aing urang kereta bae nangun. Anak bos genjer. Wah, duit yeuh. Anak bos, mangsa empuk kok. Sikat be, sikat. Ya, ingat 2.000 bet. Hah? 2.000? Cina si anak bos. Bering duit dengan 2.000 sih. Si anak bos kenjer, anak bos sete. Anak bos genjer lah. Cuman sawahna keur dioyos. Jadi paila. Pantesan ngan mau 2.000 perak. Lu sari duit. Minta duit ke apa sih ya? Kade poho, siraman kenjerna. Siraman ngejer. Aduh. Ya. Apes amat pe enak kok. Masa ngan duit 2.000 perak. Yang rokok sabatang sih. Parangan bulan bobet. Lainnya tuh genep. Bisa jadi bet. Pantesan sepio. Oh bet. Aing dindi ya. Ape Darta. Jadi Koko Robert. Untuk aing sanglikeun deh. Kumu medi. Kerabot teng lapar. Aing balik kandi. Wah, bun. Ini saha. Lapar lain. Lagi asup ke dia. Ini ngapal, kurang lapar. Ini hayang balik ya aing nyaho. Lagi ka ditu, ka jero. Madang tuh naon. Yok, coba. Ini ngapal orang tuh bisa balik. Nya dipalak 2.000 gua aing tadi nyaho. Sok hayang nan ayeuna. Orang yang kuat bisa ngelehkeun preman Brug, Koko dan Robert. Mana yang balik? Hayang sih balik, cuman hati ieu ngerasa terpanggil. Bagus kalau anak muda berjiwa kesatria. Kuat andaikan ada berjuta pemuda sepertinya nih. Dijamin dengan Indonesia tambah aman, makmur, sentosa. Merdeka! 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 Gas. Merdeka baik. Ya, minuman super jangan nih. Ya. Balik geuting, tak baca. Ramuan super hero. Jadi minum prop. Balurkan kena kelek. Atau diinum. Tapi ulah kaget nih bakal berubah. Hah? Berubah? Berubah jadi naon, prop? Atau jadi super ona. Tapi ingin melalui di dia, di itu. Bisa. Nya. Guys, ini sih. Yuk bener loh. Bisa berubah. Prop, non prop. Belum ah. Itu berubah. Oh, jadi kocok. Enggak itu berubah. Aku dulu gayo. Enggak itu berubah. Coba video. Berubah. Hebat. Jadi super corona. Lah pokoknya Robert duit tuh penta 2.000 juga
Yang bajang jangnya bisa hiber. Cah. Angger bisa hiber. Wah, lupa. Terlahirlah pahlawan penegar perempuan Profesor Deka. Kok kampus BG? Oh, kopi. Nambah. Uang kejahatan generasi masa depan harus kita bangkitkan. Cah, gening kok. Tapi nak Sengit ya, bet. Aduh, emang bener. Apa sih? Larangan bulan. Lo tembok dia dan. Kak Robert. Balikin duit aing. Duit tahunnya aneh. Tadinya nih malak aing 2000 di bro. Anak bos genjer kan ya? Aduh. Aing anak bos genjer. Kapan tadi tuh tanya nyokap duit, lain kan di setelan. Eta SO naon? Super Ona. Super Ona. Lain sekalian super genjer. Nyenek nyokot duit ke dia teh. Sok teh bisa mah. Yo, aing kawantir ilmu yo. Jadi balik ya. Dah rasakeun ilmu Super Ona. Itu keluar. Keluar. Lain gitu ilmuna. Iya. Oh, nya Prof. Dongit geuning. Sakeun. Robert. Terlahirlah pahlawan penegar perempuan Profesor Deka. Dia kuat, gagah berani. Rasakeun tah aing. Kejahatan generasi Bet. depan harus kita bangkitkan. Percayalah pada Super Ona. Udah selesai naik udah. Hayang balik. Hayang Prof. Mikos balik ya. Oh, baru mina. Si pampir sih. Budi, Sultan tengah bedug molor. Gawen. Baik teh. Bedug. Gawen makan naon darta? Lorek jeli lah. Tahu gue teh. Kepret gue cai. Tarik. Siang Robert wah kapok. Kok korobet? Nyari kok korobet tadi? Tuh, seru banget tuh. Linglung. Linglung jurus kok aing ngira. Jurus namanya udah kayak jadi edan sih. Wah, bener Pak. Sama medi. Wah, bener kudu jurus ya. Coba cing keluarkan jurusna. Kayak nyawa aing. Wah, jurus genjer Pak. Wah, walau ora ieu budak. Maka di jurus ya budak. Dah, dalemkeun.
Kan berubah. Berubah jadi non atau nyane? Bayar mau apa? Bising turban ku genjot. Super Ona cah. Super. Oh, nah. Ona. Bisnis kali-kali sedikit. Ini pe. Ini. Sen yang naon? Kalau ini Darta. Coba ngomong Darta. Ngomong. Oh bener ini. Ngimpi tadi ngomongin. Oh, nyane ngimpi jadi superhero. Super Ona. Super Ona. Aing jadi naon di Sidarta? Kodan Robert. Atau kok Robert? Robert. Terus agak ngopi bae ngopi. Wah ya ngimpi aneh-aneh baik. Betul. Molot. Super Ona. Gua jago, hebat. Gua jago. Terlahirlah pahlawan super berkat ramuan. Dia kuat gagal Siapa tanya naho aing? sembarangan. Sembarang. Udah suka ngomong seri ada. 1, 2, 3. Terus. 1, 2. Langsung ya. Ini apa? Sabar. 2, 3. Karena di palak 2000. 1, 2, 3. Merdeka. Guys. Gandeng. Cicinya nih. Ayo rasakan jurus Super Ona ya. 1, 2, 3. Ya, 1, 2, 3. Ya, katakan. Terus. Ya Allah. Oh, baru ini. Cut. Jatuh